aktif jongka parti jungi na central body pada ko kaporu ilong ningkai hante po sinat college i samla puli na ni nakachibur kile kelas po sinat adu di por ko muswa esie bisno trai bisno jan bhai ni bar bisno khalu sa dini mentau layan harusan menyelap election ngidon ang liru ya iba transfer me rintakyang belum try yang kamu fakashan baru ke kapur belum treasurer dan parti ke ngidon ru ya kiwai pat kinengelam kibradalan bagi hakene kapur ngidon kinengelam nang sina pot nang stoy ikam ISIS imli ilong i president yang ka women's wing na West Castle district ngidon ru ye kang markers in i president yang ka women's wing nang ni po Eastern West Castle district ngajuang habagigan kini armon ismusngan mana kini kita skim kilong kum kini ier gitu ngidan rum ya iba isan nongrum ibalong o way ni kitfat deka ST committee jongka VVP youth wing central body ngidan rum ya way ni ki noelam strong dongi bat nungai kai kalat babu saya star nongram ibalong sorda jang nongrima baru kita kepor mereka yang terasing memerah pada santai hamairan. Nana peghai yang agak kira tu keempat kinilam laga santai beri kebaya senalam yang Dr. Baskam dan Dr. S.P. Zadi. Ye Priyam Sumaru ye kidhat dengan election committee nang ni nama Mofarashan berkunjung Dr. Eastern West Castle District. Dengan dia lot way by way, neng kepor kelumlang. Nakalem jaga Islam berkunjung nakalem jaga parti. Ye priang suai ye baro ki patma. Na priang suai ki pasang sya tai sayo nadu ki bahasa dilo di sarum bahasa depan sya. Bila snaplang ye kini persya di terter sini ki bahasa jur pasang ni pemadan. Berkunjung ki pasang dukan ini apa mau soron. Oh ye priang suai ye ki nomnya tadi ki bon kamai sisi sayo hane ke yo kensi ke jongi. Kado midak lagi sokren. Kemudian orang kesyaiban ngamin office tentang arbajin bom house nak untuk terawat akan tinggal kecil. Ini nanti bisa nak pun orang bahasa di mana tinggi sokman sebab ayo yo belai bagi yo ya kedeka janiat ke mata ke barang ke besyai buat ke itinat. Kemarin yang kita kenal apa ke voice of the people party kawan cuci kipat. Kendia ngaskap orang akan dikepo. Kibabun kejuang baka PDP kini ke parti ke pemik sesuap ke pemik semana. Ngamang tong kemne ke PDP ke up bagi gagar kali. Kinong yo, kinong dola, kinong rep, kinuan support sekretariat. Hendai day kinong yalam ke PDP. Kibanuan segi kipai ba. Nakalong hati jaga yo, nakalong hati surok. Nakalong hakiliti kisengkir. Namar kibriyo ki badok ki masuk. Kibriyo ki kamay mustaq pamandiyat. Kidon hakiliti kisengkir. Kidon hakijakayo ki jakahat. Dene kadaw ngelejit. Baginuan chapi yang ada kapor. Hang dia po yo kensi. Hakini ki tarik kini ki brai barwan ru. Ni selek sayo markasa. Hayo dongkolang aparyong. Hayo kendrut. Hayo mariau. Hayo maroi bakti dia kisnong ki mamarjan. Yade banyak katukan tili kisnong sikithan kendrut. Ilawan sikithan mariau. Hakibabun tili kisnong. Ilawan nakini kita yo ki beradab. Tendra yakini kisi ki beradab ila pasangge no shua. Nabar kibabun kina kerpa bagadi kapor bagi aktifan. Kadi kapor bagi bukti kini romba. Kyong ho jemit ni don kapor bangun tendra ila thak ila jiran. Sewasangge no shua kini kajialang. Mesing sasam no akan kita yo ke banuan. Kumtang persyai kini kapor syaki shlong ki bagi lakwa babila ka ingwan insawat adalah pilih lah anak kipai ba kijongi kelajan kapor banuan snap ini kajialang kejongi. Hakani kapor idak daging smokman ke bakhro bagi priang sobha ya fi iwe pa iwe lalu ki nongyo kinonghat kinongya kali sa sisepat kinong bela ki masang duka bat kunta terter. Hagan kapor nagalang jaga parti ipepau kadi sungu para kiblai yang kisong tensi moria ya saudar yang ay ka application ban pelong yang kini kajian lang ba kita syak sobai
bangin peluang yang dika jelang akan dika jaka. Kumjuru kira sobha yang dika syuki jom Islam, bangin yo berpenakam akan dika jenyalang. Ya kulai ni kita jaka kebah kilometer yang kena ke dukan kebah peluang yang kena ke jelang akan dika jaka ke jongki. Ulai yang terkui pi kum kasram hi barok ulai ya kita dukan bagi hi barok kibawan se kena ke jenyalang. Ingat sekali bahawa rawai kena ke jelang sibet nakalang kedengaran dijongi khatam Dr. Erpis Rani bagi Dr. Baskem Marbo kilak dan persyaya fi yang kibabul kimat berpenjuru berpersyaya yang kidisyak kentok yang kidisyak kembeng bat khatam yang kedengaran kibabakra kibana mikun mah kini kisni haki social media kini kedengaran jengi kena kepor hak dulu ke central body bakam de dengan kerentan sebang election MP Hendak ekran dulu jadi part kimat, kibat parti kelebu, bat kini kena ngelam jengi kisah persaya pergi hak ni kepor. Kebelai dulu jadi volunteer dengan Islam kita jumpai jadi trafik, bakam dulu jadi volunteer dengan parti kejengi, kerja tak perfect lagi. Bakal dia keserok dia kena support kali, bakam dulu kini ke trafik kena kebanyak baik kebanyak nanti. Ia pernah sebharu biasa kebadan nak ye kisam, kebadan ke Mesir kebadan ke Jing Anggur, banuan sekali ke Jing Alam. Nilai saya sudah kita dapat kidau dari Jepang ke Jitong pisnap akiye kisam ke jongpi ingat bagaimana snap ke jongpi kan ai mesti ini dua bau blem kan bat hibaro bau blem ai kita ke start ke Shenzhen kun ai skor kita nak bagi snap bakham tambe ke jabir bagi cepat ya ke keren ke percaya nak dengan jangka parti ke jongpi kam nak berpirang semua yang dihap kepada kena skol iba menian setiap orang yang hanya kelam padu lalu orang meeting upra ini akan si ngalang yang sibet jenit tak ada sibet kawasan ini petition kena stop dia lalu ia perang sabar yang kiri kemjur dihap kepada belum kedisnai kemudian ai mesir yang ke parti nagapor syakapor dia kena kapor sampai Islam syuk saya tak ngaprem soba kalau mi hibaro kibaran hamba kena rasa nagrang Kemudian nak surat, kemudian nak dukar, nak tunjuru, kemudian nak ye kisam ke jongki. Hakani kapor, nak khatlo ya Dr. Erpis Rani. Kemudian away, nak kino atian ke parti ke jongki. Bat uriu syamhang, ubala kan persyai, ubala kan pempai kela. Habadan kijingin bakla syamhang ke parti ke jongki. Hakani kapor minyak parti ke kijing sokmen kum kada kijing priang sobha. Ya Dr. Erpis Rani bin A kijing keren bak kijing persyai priang jongki. Haupra 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 saya kesuruh supaya saya kena suruh umat kambat kenal dong tak sosisi Haupra Haupra oh aku boleh sebuan lain jika tak kasin ke jongpi ba pidang yaine haka nongrim namar ilaong iba puan badangiwan hane ndaisu banyak persyai namar kat persyai kena kesini syai nong kensi namar ba haki jingalang ki beladet ya keren ba haki election ki balala ngene yoi ya ka jing syai jongpi nang mena ko mau tha taisan ya ka jing kersan ka baraba ka la ya ka parti pra di komunong ai tin jo ka parti namar kata habang ayen hane ningkong ningsha na wanra ya ka jing ai ku play nakut syadem jo ka parti nakiling hokti jo mo president kajing ku lagi barka kerku kerdo ya pi hangni hapo kensi barkini gidong kithan giba marjan kibadon hagen de kalempung ko pamanta ku lay sibon ya kajing kersan jo pi hagini gisnan ki panate ya hagane ga no phais ni tentau kajing snongo ko kraw yu play bau play yanga badengi gele kala banginyo banya kenyo barbania sen kumne gele ko por banya trupor sipor banya pelat jemut naga bentagan ni jimpen kre ni ka by election ka barang up benta ka bangim patip lanu ka notification kan mi na ka election commission je bari India tendai nagalem jo ka party ngilong ke bala kre tingyan serum seneng ya ka ban kre ya ka ka election ke jongi te haran ka rengkat bar ka jimpen kre ngikum ka party ngiraru ya kimat ki issues ki biadai berkejalan khalia barakawai
Kapa PI kapa nakaliang jong presiden ramba ola keren na kawai kapor sa kawai pat nangla bani keren lut gitu di mat ki isu hamne telese nakaliang jong candidate ubangi ngila put out nakaliang jong parti insio ban akat tu kat ne ki mat ki biadai bat ki biasa wakal ke jingelang tihaga ni kapor benta tiba ila on I Charman mentan I Bapawel I Bapnia je kene ke jengalang u NDC buron-buron u bapi pedere banjit layathu egi bagane ka parti pra kene ka parti ka bahla surok ka parti ka bahla surok bar ka balabli tan kale sanction ka basai ka begini karena hang ni kalau ngani bagi aiki bakram haka sensyar ka khadar ne haka san bakhat demi buriu kasdan naki surok bar naki lentis aku akan itu ipi gejing sisa bagi kral perkat kita kral tang juga protek kita ki kral perkat dan ki Greek kita ki kral perkat tum ki jong Plato ki jong Aristotle ki jong Socrates kasan perkat dan ki kasdan naki surok bar naki lentis Hindi pa kasnang nakaskulpa wala na university. Kini university giwan hadir. Hanya kasan perkat ke jombreu kami. Haka jabi haka jimut ke jom perkat ke jombreu. Haka jengekran haka jengepuli jimut. Haki senang lagi tahu. Haki dipersya. Haki yen isen batum kapeter. Batum baka pawi na ka history jom ki Greek. Iki babun ba kira kam perkat jom ki la sandur haki lentis na. Kia songkai, kia chokana, kia keren sepang kasusya kadar, kia keren sepang ke elang kasalang bakong kapater. Sami ki filosofi kita kerau pada pakai, delemba jom ki bakong kita kijingya nanti. Kapag umur penong hagane kijingyalan kalau tangkat ni. Larakasan perkat jomi. Larakasan perkat jomi kami adai bat uluk ubadon hapa surok. Larakasan perkat demi kandai berupai ba upai kunuk upai terak upai Muhammadan haka ground reality kita jeng perkat jeng sakukan haki almari dan di sekolah ba dem bu larakam dan ke social relevance larakam dan ke economic relevance haka bayadai berka ground reality berupai ba upai Muhammadan upai ya upai yang disorok-sorok di bakul gini kan mentoi ibu bakul kejakasan perkat ini begini kira kom perkat ki polisi terekam di pemerintah kimia tengku meramsu kimi ki polisi terekam na sekretariat kimi kirukom terekam ki befer ki bahamaran mia tengku umere ki bayo mentoy kakto kane ki binong ki bison kita ki bala kadon bok manure tan kita ki bayo tip ya ka tan kita ki bayo jementoy lada karo komperkat ni lada kami lagi polisi ke bagi tahu kimwara ke jengker ku bagi ke jengker layo uluk kuberon haki lentis nong di juni haki senong di tahu di juni lara kamla ban ketak ya ke jengim jongki ban wara ya ke jengker ku ke jengim jongki kubukum kata kerkom terkam kubukum kata kerkom saya berkat kalau kabam don jengmento nama kata dah wi apa giwan hagi surok senong ha bagiwan hagi lentis nong dumne ia kendo berkibriu marmet ni snowto ye gijinge jongki barka bakam snowto nam shu kolong ba kine elang jong voice of the people party ki jay ki briu ki bawan naka grassroots level ki dai ki briu ki bawan naki longi ki longsan ki badai tang ki yengkrat ki baret ki barian njudan ba itu ya kan njudan ba itu doktor Bastian Marbo njudan ba itu yung babraj njudan ba itu wadi doktor Ricky ye sekon Lembagay kanina san perkat yang voice of the people party kini kiriu konsai kini merata mi ipertai. Dekani ke jelap, dekani ke filosofi, dekani ke approach ke bayi barra di lawarra. Kepala pemik kini kiriu ramba, kibadon ke jingkit kali ke bersisa. Pintek ke lifestyle di kini kiriu ramba. Pin itu ekarokom in gajongki. Lah itu ekarokom terekam, ekarokom ya, ekarokom yen di beriu. Nakarokom in gajongki. Begini kibri kibaron ada pertipra abang alapet benya anadu presiden. Haru kini kibri kirkam haki snong haki tahu terter. Kidai kibri kibain da jinin kabolong simple.
Jadi Jibril kita mat, iki jenge kumba manga bumu pergi pai ba hamaran ni ma. Di sini ese mangi kinjat ublel la kam kerku, tehendrai anda apa ublel la kerku ini anda apa ni pepat iki pai ba. Niemna bansus ngabda. Hadirin bengi i bakane kerkom terekam di sarkar di balai no. Berkentuk kan ya dan mentah. Karena murah jengkelah ya pai ba. Kata kadi kan ngrin ke bangi kum ka parti. Iya, dia kena kejanji ke pemerintah, fasisi ngai kublai ya ibapo, ibalong kum chairman, dan usop lor juga ni kejanyalang, Dr. Baskan Merbo, ibalong kandidate ke parti, ibalang pelapor kenang berwan bangi hangne, kinon kam juga parti, iba ngamla berjer ke tengut lagi ke por, iba naga ke senong, iba nak senong di Ramadan, iban kiba don na po west kasi hills kibi kip ikalin kor na kabanta ban piniak sa prang ika kam jo party pedon lang hangi na kalian jo pitong ba women wing ni pediang sobha pi ni smoke man ba pedon rengkat hangi ban alang ke jingkersan yang kum ka party ra khamtam e na kabanta pai ba buan sa kene ke jingan tikublai sibon na kabanta jo pi baro kibalawan hagane ka por ka pamenta tengah semua tenan bangayo kanwan yo kejak biang hagane ke sinong kakerteng jo kene ke sinong kene ke kensi Tendri gani kadang kebenyasa kadai ka mau sorong. Kamne uta. Kadai ka mau sorong, ngala sa amne mau sorong jang asne. Por badang warsa amne mau sorong ngalati. Naon try ka mau sorong jang gede gibreu, try gibreu di sorong sudah. Demandang lasa amne ngesen. Kasrong te ka mau sorong. Gibreu kibas nguri. Kata kadai ka mau tenan. Gibreu kibas nguri. Bangga sati badian bakane ka mau sorong dam dodai ya ka bathau ya ka jing sorong hane ka thau ya ka jing birong de tegina teka bangas ko tanan kolong ba Gibril ki baron hagane ka sinong gide Gibril ki basore barka ba kham song tanan hagane ka jinya den ti jogi kum ko parti golong bagi de Gibril ki basem phang Gibril ki basem phang ya ka ba usumbai bo ni labet ubangila hikai ki sepang ka sansar ka ba bet ka ba khot ka ba suba kalayo jaka hagi dalur ke jongpi baramar pa kalayo jaka utang sumbai bangil lebet ula saiso barula saiso step bangil yo kan kait ga gajing jok ke badan burung haus nem ar hajar pesan hagar pilar sai ye iba pugal soklet kum MDC